Nataar, kanasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataar na, kan kinasingpet na. Saan asadot ni Carlo? Tatang. Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan ti nasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atarigagayan ti bumakngan, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilit akan ako nay iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan kada di Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Awan basol na tapno guraak. Adamot karbangan na nga agayat, anak. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayak na kat makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbautanda. Saan ka di, nanang? Dahita ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kaya amarigrig at agbalin nga asawa. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatam ni Carlo. Nabiit na pa'y dito'y lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay so ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, daman kong adda ka no sabsabungan dito. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasa. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Itang roket. Sapay masapul ang single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Dahita ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul ang single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasumbat ko ni Alice. Sakbay, nga ulitra iti barko. Ang mga noda makaunamang pasumbat kong kuana. Numapasumbat mo, masapul ang kasaritam nga urayin na, nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Umay maninday jay nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balaya. Narigat nga no bastusat ti umay sumarungkar kanya, tatang. Paayam nga minan na, tapno saanin nga umay. Jak kayat na dya tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit labang kag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umas ninso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti pakan na ken kanay jay. Ulitak manay, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamut dya anak mo. Tapaayin nanday dya Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y ang laan? Anya ko mati maghanap na iti day dya tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka din awan trabaho na. Kanayon mo ta makita karumrumuan. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti ammo. Ay, agatap ka manan ako na. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Ammo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi iti mang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid iti anak mo.
Tamadlaw ko, ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Ang dagdaton ka di day Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabanay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Ano niya? Ne, jak mo't nakita di magas dito balay. Banbantayam ka di ang kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kalat mo asawan. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno duha kami. Kurso na daksi ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy J. Pierre. Lumugan ka ka din iti barko akasiman. Wala na. Mapan kami iti sa bali at paginyan. Sapay mabayagsakan to makaawid. Aganos na kailangan na. Sa laban. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwarta. Saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos na nga. Ayun, kanayon ako nga umawag. Ang video punta kanayon. Ang kunadamat. Ano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Tawagan kayo Aganos. Masapol ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo. Nana. Sa bagay, isaganaan ti masakbayam anak ko. Sana balikan niya tabakita ko na. Ure adan edad yun. Ubing kayo kailangan nanan. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makityanda. Manong Carlo. Mabali na mapantay iti restaurant. Panghasin. Ada ko man napatag may bagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Sikat-ikat mo awisan. Ada ngamin napatag may bagak. Panghasin. Napatag unay ti bagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Uy. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nang. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka amin, no apay. At pakpakasakan ka. Tati nasamit, awan mo tibalon ko ang mapan iti sa bali apagilyan. Mapan ka iti sa bali apagilyan. Sumakayat ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko ng asiman luloko. Nasa ungaming kanyak ni Ellen, naararmon ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakita at akaaraw ba yun? No lumabas na, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatui ti takyag na. Uwin, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga adda tatuna. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ay saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kung ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nang. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam. Akaslada pa karagsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damaga kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na. No ada makakita kan kwa na anak karagragsa. Padasak man adamagan no agkita kami.
Kas naman di ko nadaan na inlaw. Asino nga ta tinakainlawan na? Di siguro kanayon ang mapan iji balayda. Anya? Ay, sige, panawan kan. Nga ta, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ron naman. Dakas ka din ang naragsaka. In love ka ka di. Sikretok mata, Manang. Alam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Taapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano ama mo, no apay. Adda siguro matkarbang amang limad iti makagapong. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka. Abagbagaam di anak mo, asar dengan nan ti anak ko. Sardangan. Diyak maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanya akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala na. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Pag kahit ni tatang na. Itatang na ka diti ikabalay mau tayo suti agbilay. Pinakanorop kaya't nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan ka nung amin dagat. Matapobre kat saan mo't unay abak na. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi taabanan. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanan. Agur mo na. Tatlo makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sargam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday ito nga eh. Anya ti ko nang? Diyak maawatan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na panan na itaibigan. Kasano nga amo nga ada na panan na ikaibigan? Nagkita kayo ka di? Ha? Kwa. Basta ang mo nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito eh, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Amang ano dyan makaawat. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Why da kayo matita, sweetheart? Kanayon kayo nga ganat. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kanay. Oray sa dino tayo ti may sa tao. Talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna naanapan ka kanu idi sardam. Kanya? Kasano ko maamapanat?
Saan ka diyan nagpakadakan ka, mapan kamin itipir? At da kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta witalawas ang napuluhan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Tributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kano, nga ama ni Alice, ngam ti di na mo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan amamuan ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrugwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu kaalawas ang napauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adaman gayam damaga, napan ka di ijabalay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanag? Saan ka diyan nagpakadakan ka, mapan kamin itipir? At da kami dito'y kanigayem kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ijabalay da. Liklikam da diya klase ti tao. Masigurado ka makaaramid da ita iti kalkuan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita na, iti damo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. Aywan anya, adda ngamin panagayat na kan ka. Diyakan mo. Ngayon, basta timawata kat pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo at Adda kayo matgayam dita nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatan. Ada ka di kaayan-ayat mo. Wananang, ladingitak no saan ko ana ibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amon ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan niyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Ayan tinaknakan mo ta sinumbatam adagos. Kaya ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada tagrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa mamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Mananan, cargo ship tayo ito'y barko ngayon, Mita. Para transport iti gasolina iti agduduma pagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami siguro ang mairaman? Saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanak. PJ kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nana.
Papanan yung nga ijay. Tingkam agkarga iti gasolina, ha? Kalpasan na, king kami kadagdidag kasapungan. Amangan mo, ijay ka no, Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Binanang, bayan, tatay tati aramiden mi, kadagit kakadwa. Imalang ano din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apati. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida. Katawan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yung tayo. Tilang nagdadakkel aba po ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay. Wano isla. Manungay nga oras akas ti nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang nga bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawam met. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay akarno. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko karod ti saritaan da ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglada kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tata. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa lang iti cellphone iti dayjay akarlo. Awan mo ter aramidon mi adakos. Saan ati dakas ti damdamagak? Wen no saan lang ti sungbat na? Tata. Agsarsarita kayo kadipay. Wen tata. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kuana? Lading itak tatang. Ngam sakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay akarlaw? Ha! Amangan no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno tatang. Siman ni Carlo. Imbagta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Hindi imawang. Ijay kanumot. Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumot Amerik. Ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay, kwa. Nada magkulang, may. Kunak nukong kunadala nga may sasiman ti anak mo. Hey, ika gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamig di arapaap na. Kasta ka de. Sige. Panawan ka pa'y. Tanda pa'y papana. Bro, sumartan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka dito rumah? Mabalin. Nga iti aglaw-lawla eh. Sana mabalin nga umadayo. Tintaman magbasit dito asidan. Diyak pa'y nakikita dito kahit.
Ang agalwat ka, bro. Ado di tati babae, ababayadan. Kaya? Apay, marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti ko natay may sa akadwata ang nabayagan asinan. Pagdapay ka no nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Asus, kaado nga rin. Sana ka mapanagsurso. Ha? Pagbuyak lang dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot kamatan. Papay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo mati masabat ko, Nana Norma. Apay ada ko nakikita ni Carlo. Ay, ada na pananda, balasang ko. Mabayag pa'y sa agawin. Napanan na ka di, Nana. Diyak mo no, ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Basta, delivery boy ka lang, Carlo. Sige, balasang ko. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang ka. Inawagan na ka ka din ni Carlo? Ha? Apay anadamag mo day na. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kung saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadigan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga ng ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakita ko namin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, pinagsarita ang anyo. Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama at manang. Kasla ngamin at da relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Ada napan ko inala about it iti post office. Ada nakita ka Parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Ada ganyan po iti post office. Mapanak iti. Sana bali, tamamudak iti. Makunagak matnukwa. Numaikanak iti gundangay. Alaot tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana at tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Masapa pa niya. Mapansamot iti siya. Tara sa takitaag tinasao a parcel. At dito parcel. Saan unay mag-anak ay? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon niya. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman nga agsubli tigayim ko. Agpakada ako. Ay, imbaglakit din ka nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayo? Lujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga ron.
Inawagan na kakadin ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakin kay ije post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, nana? Wan, balasang kao. Ije post office ang nagpawit. Taasidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Sukumat ti mapan ko alaan, nana. Inawagan nak namin idirabi ini. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yung nadagsan sa amat. Yugyulaan yan, kasyak ti mahawit. Itulod kayo pa ijabalay yung. Ay, saanan, balasang kao. Asidag ba't ti balay may? Iyagyukit din, nana. Di kayo ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo na amat. Makita ka namin kat nadagsan ti awit yung. Ayan na nga, Jenapan mo inala iji post office, anak ko. Di na magdaijay tinadan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga, mas daaw da iti kitaan da. Taawan ka numatan. Anya? Agpukaw? Ti maipawi? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Ta nakalistamat tinagan dagiti nagsangpet apawit. Kat adamo tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mo ti atap da, nanang. Mga nulino ko nakalaang ba't na dya, Carlo? Saan tatang? Ngam, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat aparsyen. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasa uni manang Rona. Nakita na kami tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ne. Itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita lawas anapauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nang nagtina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno matibalasan. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na ang matagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasa uni manang Rona. Nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package dita post office. At daka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay ang maamuam. Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutlaeng tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na.
Ibalakad ko asaan kan agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa ilang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mat ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta yan. Uwan gayan. Agyaman akong di panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinarabin mo itinauli pa nagsarita mi. Basit lang day di abahanag. Rumbang lang at tulungat. Tagmay-may samot ngamin. At nagkamalian ang piligan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot yung makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta, hindi kaya kukan ka. Alam ka Rodan, ito maminsan to na. Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Dek, papanamon anak ko. Nakarubwat ka man. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mo't awan mo't aramide mo. Wan nanang, imbag lang at damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panulot mo anak ko. Kaasi mo ti inati kaayan-ayat mo. Nusak tag may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga nang ijaya amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko, siyaktun tagluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man nagiti kurtina ken ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Uwan nga ron, nana. Kalkalpas ko lang mat anaglaba. Imayak, tap na adamot kasarsarita nyo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpaiso ti ilaw kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmaritesta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang ka Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit ditay may kabalasang ka. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga paiso, ikaw nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uy, balasang ko. Ananda amarik na ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma iti limabasak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din di mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tap ni ibagakan ka manang Rona. Di nakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo di balayo. Ijemot baray da Alice tinapanan na. May samot day di amulagat. Ngam idi ni samak idilim mabas. Imisamot. Apay, no imisan kan ka, guston kan ka. Natural.
Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo ka nung dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawa. Anak ka ikabitan dagiti angkla. Ala, itinag tayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. May tinagan ti dadto mga angkla. Si Martin agpwesto ti barko. Palamsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mang rugin apumigsa ti daluyan. Nagngangato pa imot nga rod. Baglangan Tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mga yat, nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin niyo mati pumasyar ijabanay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kao. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ijabalay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigat na no sa anak nagpakada. Biro kang nak ni nanang no di nak makita. Aywan balasang kao. Agda naglakit day no di naampo tinapanam. Makamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit adaluyon iti barko. Ay, yun na ron. Iswarong bangla nagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dino ditan. Isumarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitinag da, no kas diyang adda peligro, kas iti bagyo. Ay, kastoy gaham ti diat ti agyan iti barko. Ay, tilaang pagamka. Kat dagiti perata. Nanguna dagiti nakalagas. Agdang randa, kat agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo umit nga rin ang makigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla diyay na ipadamag itinapiit. Madakan unagaw ti rebelde abakor. Pinagbalinda hostage dagiti tripulante. Ay, ayan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot ganyam alis. Papanam ka dimot, Ellen. Awan pa pa na. Ngam si ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilian. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilian. Apay nga rod anapan ka ijay. Amo nga adda ijay sabali a pagilian. Kasano nga amo? Ang kuwang, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng ken ka. Amuan mo agad at siya tinamala itipatas. Nailanad ijay tinagkapuan nga apagingan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen? Ay, kuwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ang maikulkulan ka, anak. Kuwa nanang. Idi nga min nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo garod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbagana. Delivery boy na ang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasladi na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na.
No makikita na ka, amap-mapan, iti balay da Norma. Kaslakas ta nga rod, nanang. Ti pagsiddaaw. No apay nga amuna nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mati nang ibagbaga ak malasang ka. Apay ka dahi? Mas daawak nga nun. No apay nga amo ni Ellen nga da ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko, nana. Ngam kaslan na igalis ti dila na. Tako, nana, asyak ka no, tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo at akwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga amo na ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kundi kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo di post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. Eh di nakadano nak-iji post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang, tikinaanos mo amap-mapan iji balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Ad-adan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nak, dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Nagkalaysatan. Ha? Adakan ka dahita. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga iton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga amo, no kaano? Di mo pa'y ammo, no sigurado dayta. Naunday pa'y apanaway. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit iti manglapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo, dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanya, tatang. Ngam di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki day jay. Amom ka di. Idilima basak iji tiyangge. Nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kanu da alis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaan tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adandan ni kanu makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartok ka di? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak ka manang Rona. Dayta jay nakita abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay witalawas anapauluan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas siyang iti baket ngagmaymaysa. Naragsak mat ti baket. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapigsa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadagiti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pamilyan ni Carlo. Papagayam. Denggen tituloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita kinakita kabalkot di parcel ni Alice Saan nga da dito? Ay sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dahita iti kalsada. Imbasurak maglaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bayam daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko na lang arudin. My God! Ay, hindi nakibuyod Kaya't ko makita ang nalain. Magitlaan. Ay, Diyos ke, napanalap na kinita. Laintan ko lang pumat. Kasama na alam. Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karga na hindi nakita. Imbag na nasabat ka dito'y dalan. Ada ibaga, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balko ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang aday ti sabali a pagilian ni Carlo. Kaawatan na da ng basaan na. Ay, natingit at tinapasama. Diyak amo akabaulan ng aramidan ti kasjay. Awan mo ti basol mo itinapasama, manang. Siyak ngamin tinangibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasama, manang Rona. Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Saan tayo nga amuday tabalasang ka? Bayamon. Wanana. Sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Katayapay ka Ada di tanangan. Awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan niya. Ay napasensya ang latan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan,
At ang amin signal iti ayan may ta, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, aron bang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Madi? Amon, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ijabalay na. Anya? Kasanuan na pasamak day ta? Saan tayo maammo? Ang abtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amanan mo madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ako man. Agsaga nakakidita into nagbakasyon ako. Kalay sa atin. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panag ko na kataman, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada siman luloko ka no. Saan mo't siguro nga amin, tatang. At damot na simpot, kananak man. Makita. Awan kay panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa iti inaramid na amadi. Lumpos husgaan nyo matang. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanya, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamot itsura na. Ang mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apan ang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, tako nam amarigligat. Itatada ka baalan na, adaman ang maibagap. Nawada nga main ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atat mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyakan na ibaga kada kayo, tinapirmaan niya kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapnong maisaganaak ti kalay sa amin ka ni Alice. Ah, kasta ka day? Mangipawitak to iti paggatang yung ti materyales. Panagkaran nyo, dahil patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kao. Mangipawitak to manan, tapno at dausa rin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon ka nagiti nalaeng a karpintero. Umay ka di pa edita ni Alice? Waan anak, nasingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas ka nagiti na duma? Nalaing nga pili niya nanay. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag at manan. Bye! Bye anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Ano siya? Kaya kung amin ti makaorno, kada isagsaga na ah. Sa bagay, no mabayag adita ag bakasyon, mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaorno nga kung iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga isong. Di ka kadiag sapul iti sa balay. Iso tinakarit na iti napudlo nga yan. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Anang, no adda makitam ang napimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingkot ni Alice. May sukat ko. Ang mga no makatumpo nga kung mangiruruman ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti ina. Sa bagay, man-mano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo.
taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka din madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak batan kan nasakit ti ulo. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayo nga agad na. Tain nakgumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain nakgumatang, Nana. Anya ka diti kayak tiyo akanan. Kung purmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laan. Ad-adda ako mapsut kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit di tada ka balasang ko. Kasano aklaegan no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatanga. Ipan kayo laungan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay Nana, masakit kayo? Ay, gurigor na siguro na ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alex, napagim atang iti agas. Nasayat nga ro tayo may dita nanang. Un nga roon, nasingpot talaga ni Alex. Dinak binaybayaan tag may saak ka no. Hindi kayo pa'y laging bag. Mapan kayong iti doktor. Basit lang sa gubanit na ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpailaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko na lang si kakadiday taalis. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko numagnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da kalo. Napan ka ka dinagapon dita. Agburigor ni Nana Norma. Ingatangat iti agas na. Dakas ka di tumuno. Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako ko. Asino tinangala iti saan na ako ko? Day tangarod ti sa lutsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako ko? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti taong nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid, no talaga anangisip tito lang na. O sige, panawan kan tada pa'y nasken nga aramida. Nabagas ti pa nagsasaw ti salbag ababa. Adda nga taam muna. Kasangsangkot mo, gamkasla naman ang papanap anak ko. Agsubliak ije balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadya dati ang may maysa. Malaking kangarudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa yung agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksak eh. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Aguray ka man manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti may papan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira.
Sa lawasaw. Ngam saan nga agar aramid iti saan apod no asarina. Pudno, timbaga. Ha? Panawan ka manlangan? Manang, apay akas la makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaan. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damot amo ang masakit kayo, nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan ana iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, nanang. So gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan pa nagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak, nagadumat dyan listam ejay, nagdakalan ngay abalay. Tapno isang to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyamanak nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May met no nasapa nanang ti atrasado.
Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kaya't yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan Ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y matagaway. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat-gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kita man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton da kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam kita ti anak ta. Ay, sakruye kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas laki di ti rupa ken ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no mat dagiti vital signs na. Awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado sinitiro pa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak ta. Anyan tungan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na nalaad taon. Dayta ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan akta. Gamita, napuuran ng tirupa na. Anyapay itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kinkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisinan to ni Carlo kinkwana. Kumusta ni Alice? Saan matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idi kitaan na kuma. Usto mat anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na nudaan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay nanay tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at ang kitil, PJ. Saan kamintun nga agusar ti kasta? Agusar kamintun langan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayo. No adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Na-aksidente ni Alice. Adda ija ospital. Apay, anyat na pasamak.
Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak iti ospital. Saan ang matagtagaray? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adamag-damagag anak ko. Kayat mo ka di pa inialis nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumapa sa ti ulo na. Ay? No nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasunod ni Alice. Sigurado ang naliday itaday jay. Ay, lakid di No siyak ti mauram ti rupa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Inton maimbagan ti nauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpat ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman to lakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakat tigasgasat na pimanin aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Papayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanan ti serbi ti biyag ko. Kabuteng dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatem latan dagiti pasamak anak ko. Huhanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Madang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na a tao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak. Ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo.
Kasanunodakkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod, anak. Ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan no mano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod. Tanabayadan mo ti bil tayo. Sino tinang bayad? Kung adamot ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma? San ka di nga imbagam nga isumanin ti gimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga roden iti bain. Mamiris mo mo't siguro itan. Amadi timang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samutan. Ngain na po ito pay nga isakmul mo. Mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis. Adakal at tamot anditi silid mo. Diyak kayat, nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat ang manggaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Saan na pulo sa mapunas ti saem amarikriknak, nanang? Nangrona numalagip ko ni Carlo. Nangrona gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidek anak ko. Tapno maep-ep ti saem amarikriknam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli ang masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, agasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikkan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawid ta, anyat kayat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Bilibakan ka bro. Saan anino? Awagan naktulaki di itininaw. Ay Sika nga raw din ati, besman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Uwan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak tong agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Mga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto apara dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Isu alibre ti agarapaap. Madanagan ak iti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas de lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na. Andingayam. Kasta mo ti araramitak. Barang iti panaglabas ti panawaid, ket maawat na tinapasamak ken kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan, piglamutan anang ipugso iti apo ija itangki ti LPG. Sinalbag day taada na tangkay. Delikado gayam. Saan kayo nagumat-gatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay? Adda sakit mo? Tabiro kam dayji a doktor? Sikamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ay wala niya. Sige nga rod bro. Agsinatapay ditoy, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taagsublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kanto nga rod ha. Isagana kung ti panagkalay sa amin. Wun bro. Umayak tulatay ijay balayo. O sige, namnamak day ta ha.
Adalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti Jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timbaliawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika ka di nga agpaisaw, anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga, nanang. Kaya't kayong warad asorpresain. Ay na, si kakit di mat anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agdudo man, nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas iti luana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta, inton makitam ti kasasaad na, anak. Urain niya pa iti kasasaad na. Awan makalakped iti panagayat ko na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagasdakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino ti naggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na ti mapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Abi nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona. Anya ka di ti linaon ti karton ako na mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong nagdumapay. Amangan no syakti ka o dyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impaw it sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nga madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makamu kayon. Lukatan yun, anya tilinaon da ita karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram meten tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadagiti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw, anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanor. Uwen, masapol amaya po rati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na itid bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo ijibalayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laengan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanor. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada ijisilid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Apay kumasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok.
Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwarto. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nga nang. Masigurado akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa ta nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran aropam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka diti ibagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdi namang naimpan ka no danana maya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap day a Carlo kin ni Alice. Bapan na ka no ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. Wen na yan anagsin apa nagayat dayta? Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos? Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sang agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamot ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ta ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka ta maikarin. Agpapada tayo mat a tao. Awam mat tinagsapatos anay anak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang-tangig ko. Nauray sa anak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mabati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagait ken anos. Ken, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram.